what I say so go party do I no asanso ya mra hye badwani ojem de madesha won mo swami wansi pani di bredo so pa nyase wa paw ekuo bi a wo mo ba behwe na 1992 constitution no ya hwe ayemu nsakira ye ebi won mo a enye kurakura ensam ni bi constitution mo ankase enye enka ya froya anka asikire wom enye froya edi asikire gum wa hwe enye de enti no omo aba apaw sa aba sum ko no a won behwe ayesa ensacha ya kratai ede ho nsem aba na ode manfa ba ku bi etesoro red yellow green black yes if you see something say something 999 hu bibi abetimi afre the daily dispatch ene anope pen ultimate paper last but one the daily Ghanaian guide ena medeba na yesi electricity company of Ghana ECG4 womakọ Kumasi Technical University na horse maku mienu womakọ disconnect light esanse womodeka won tua light bill enye school ni now nemum horse mienu ti say bia nka yesi sanka meka se dormitories womakọ dumom light ade ntom de light hoka daily Ghanaian guide ene de samani webe watwamfoni so kama e de abata ho kratai esan bamanye na when ye Conference of Heads of Assisted Secondary School CHAS eno mo kasa wo mse aban wo munia aban ni ento school foni ni ye kra de ntia ne se wo mse asa aban atenka wo ma schools no e wo form titu ni ento school wo ma e kɔ no kwa no asa tenka no wo form de ntia so mse kwan aban no fa so nya sika ema wo munya nuanu o schools awdom de hwɛ asuafo no e wo form kra etu bia no mato na sawram e school fo no bre enu nti CHAS fo ababonten HSA ban nkeka no ho onkeka na se de no masi ko die ano edin daily Ghanaian guide de obokrata ani ade sori so wa ma tidwumade so no business finder na wakwahwehwe nsam aba owura bi da ne din Eddie Kingsley Ofosu Intiamwa ane castles ahodro ya ewo Ghana ha say eno na eba bedi kan mansrahwe adwumade akoso pa bekoso papa ewo Ghana ha museum so de ewo kakra ne castle yo enti eba beboa pa yesi emfie numa da yente eda yanim die ja ensrahwe nsem bekoso papa na mami tiwa adodankwa mami amri bi atwamu okoka se enkware ya wo mayira watakra de hu wo mu achi obeka so me sheda man kan ye kura mfa nchem na mpese awofo no akoma bafom kakra no ti na beka sa aha sa mame no onna so na meke ti na nse na mo na se mi men's gold for no so re se mame na kwa kan se onyi fo no kwete sa asem no na encha no wan super tomato no da ha yase award eda ha kakra tafa ya no so enche bia yase kwan ya wodre fa so gyeto no de bubu dan balance ni bi no ebi nyungu da ye ba bejeje na aboa mo man chekere no akọ nanim business finder ene anapay ye de si na ayi association yom se efre wo mo Ghana physiotherapist for omo chese na nkrofo bi de nam se sebi you doggy oye doggy a ubenya stroke doggy na dan ye me nwanwa se kwaku a wire research ya saade yi watena ha man nkrofo bi mumu de dia beto abonten me sa me ntia doggy na dan o se da be ni doggy mi krampo bi ni ma de kodimpo na wonim na wo ka educate me kakra se afi no mo de mo yi letter no aba yes ye be kinkan bi educate me doggy no na woni offend say openi on e in charge of on kire me research wo na mumfa nkobrofo mumfa nkotwi ani akusitie tie na shanso there is no evidence supporting claim that sex positions can lead to stroke. The Ghana Physiotherapy Association has noticed with concern a publication made on GTV's Breakfast Show on the morning of August 22nd, 2022, that suggests sex positions can lead to stroke. The publication has since gone viral. Obidi can't buy and omo de babe counter. Okay, do we reply? And you say there is no evidence supporting claim that sex positions can lead to stroke.
Enyina so bia no no ma etre se. Uni obi ko hye on pema. Said the obesia dane ho ne positions bi odebema no ebetumi ama stroke yade. The Ghana Physiotherapy Association has noticed with concern a publication made on GTV's Nada. Physio no omo mie nkrofo massage nkrofo no. So the Ghana Physiotherapy can't my chim no answer to me. Let me see go na me chance all kind to me. Oh, okay. The Ghana Physiotherapy Association has noticed with concern a publication made on GTV's breakfast show on the morning of August 22nd, 2022 that suggests that sex positions can lead to stroke. Okay. Na say woman emiemia ni pedua ya say ye mfetre no. Won hu say bibi ko so GTV for dwumadie so. E no maba bonten aba be yi na omuchim na sankomo no mo kan na say agudie bia eye koso mpam ministers bi. Say matena kunyam Ghana flag apotro. Prisoner. I don't know. I have no idea. Also, the publication has since gone viral across social media channels with a caption "Doggy style can give you stroke." Okay. Tina so one mu say doggy style dia no eno betumi ama ho emubuyale stroke. Tina and one of who we are now. Also, for the avoidance of any doubt, the Ghana Physiotherapy Association wishes to state for the record that there is no evidence to support this claim. Bibia no ma say we no kre. Physiotherapists the world over believe in evidence-based practice. As such, we advise the public to disregard the claim, inasmuch as the association is encouraged by the public interest and discussions across issues of therapy. We ask that such discussions exercise circumspection to avoid misinformation. We further urge the public to seek the advice of certified and qualified physiotherapists on such matters. The association's doors are always open to the public and the media to engage on all issues about physiotherapy. Public Relations Officer, Ghana Physiotherapy Association. Oma Kopedia Koma GTV and all media houses are can be. What branch? What branch Ribuno? Me who here no. But no go. But I didn't say a man stroke you, a man stroke saying. I'm on yeah, send me. Na me fan send madam for Gaby. Who him say? Ne boy na ka che say. Kuntumu na jiro. E man jojoye. I know ni doggy no. Aha, I know very kuntumu na jiro. Sembe nkredi. Ama o se doctor bi akanti wanya bi biem. Ti ama ge na dwa pa. Oh. We dwa enti nu nhwehwemu we so kire say wo ya enya ohwe. Ohwe. Already nyamia. Send mam na me fama no. Are your favorite ana? Me afia na me wadokro. Na we wadokro na wano de. Me akura ketu ateseme. Ha ketu ateseme pe fo nyama de. Nti wadam fo no e pani ana yakola. Wani. Ena wo akola na fam pani fo adam fo. Say ne de wiase de to de bia. Ufa pani kakra adam fo na balance. Ena no wo ka kire wo say. Oh yeah. Na say we win doggy no. Ehun ayi sore primary bi. Na no see doggy ni ye de ade. Kuntumu na je. Eno na ye de kuntumu na. According to your length. Hey. Another 10 no. Hey, yeah, dio. What atia won feel ni na. Research officer everyone class hey. Ade we hu no why din sa no. Customer link for Monkasa. Ana positions na 9% crofo be hunu bi. Action Ghana flag now. Ghana baku frog prisoner. Dabi baku video brother dey zero. Was Ghana flag ni airport. Hey.
I hear what Damascus fans. I must say about to now. I don't know. Would this see one on Amicus Curia. What to? Okay, now. As a go for how who was idea we who do. Style na man ya day. Well, I just say bisa maintenance. Because I mean tiasio, ebitimi ku am ho e make sense mama. Na bisa unya be ma. Who styles na ya day. Research be cho say. Tell me. Car kwa. Na wasensogu bucket nesi etira. On say kone say edu ba bia na wona chiape. Nzo no so tia. Jeje say uni obi hye wo mpem no. O da ozin say ya. Ano so da ozin. O chia no so tia. Tia chia no e dia ukọ inside a. Equipment na bi betia. Ntie bia. I was saying no. Am say me chro. Enti say bia na o da ozin say na da bi da. Wo ye say ya. E be kwasuru bi be ba fom tie den a ba bia be wura no e be sesa. Okay. Nti taste no so be sesa. Okay. Taste wom. Research officer me da se. Mpani for me na mase. Me na mase na. Ye ja branch we ya. I tell you. Enti na just say no so ne krata aba bontin a fish for no. Omo kire say uye bia bibia nyi huhu sa. Enti stroke bia ni. Na matu ko mem se me bi pa mete. Ma me na mase ya na ja ye ntoa enkomobo no so me ko ahoma no so na me ni Nana Puku ono ne general secretary Edema Traders Advocacy Group Ghana ye de no akotwetwe enkomo na wote me kan no pai Maakye me joso eburu minia na bibia boko de Yesu kram nso bia o se bibia e boko ye de radia se na Nyankopon adom a edwo da ebe mo nso mo toto mo so tosu mu ana edienti na ose Nana Puku nyamia e madom na mia misika se mboto me ya majuma mikoti obi anu asem na mato me shop na me koma bie shop right bie no ma je me customers. Oh, na sa when ka solidarity o mo nua mpanimfo na solidarity e de ka ba fie de eni se Ghana fo eye bio eye bra atwam first no na ye ni shops akese sei e wo Ghana ha etina ye gira sa ade no so e de eye sa niemai ma aban ne tienka enne aban no opesa wotonka enye mi daily sales eno na me de hye me yire ne me ma eni mabusuafo ena mi kwotuno ajejemu pamini kanchia agwadifo ewo achem ene ne mpasa so nyina aya musofo Nana Puku ni ye ka kire mu bio se ma obi anto no shop nyansa nim adwin bia nim se baby a wonsa efriko wa no enne baby a Ghana aye diedre media de ye ka kire agwadifo ne se obi ankasa asori dem kasa eyiase kasa wedding ase kasa party ase kasa efi se ebenifo na ebu man no woman ye no omukọ yi woman ye no omukọ asori woman ye no omukọ party woman ye no omukọ tra ensejase enti kasa na mom enye solution ni se obeto shop mu boto shop mu a nyansa bia ni. Oh, na say we can say this is not the first time yi guta A2 and mo etisa every bia me ba wo every bia atwam ana wo kan mo ho mo take decision bi say na wo kan ho na e de na afi de asie Bible say na me ya abofra me behave to say abofra ene manyini what you say it doesn't make sense. Now, no, it's not part of almost civil right, Anna. Oh, yeah, they are saying, Sebe, Wamuna Yeka or Wasemu. I got a big traders advocacy group Ghana. And the Odadinibia officer Yasema Yekano, Yansa Wumuno, and go beyond the shop. More traffic.
na busia enene ya mai di ya adwuma busia enene adenti na on trafie nyadai na sa wotie wo reasons nti o mo kire se o mo de ebetoto shops ni mu a emu da ho ana mo ne o mo nya adwen wo sa reasons no ho enya o mo reasons na me share the effect say wo wo ni mi di nkomo wo studio we wa ko je bosia enka ya wa financial odwadini no shoe enka ba ko trafie na sa buy and be a shop no ma o enya buy and a ball bosia say for be a shop o opani ya bibia ya nyene ho kwachiri wo mo ye no mu si akan no omo shops ni akese bibia ye ton odwom no ebi o palace bibia ye ton odwom no ebi o shop right it is a one ko bie shop no a enipa no di nani betre shop right na wakọ enipa no di nani betre mekom na wakọ asema meka no uyo gadinia na wo fi se asema meka no nyansa nim agyen nim a to shop na o kan sa nso de a obi nso beka kire wo se adokotafo kra no omo ankwa adwuma enipa betimi afiri mu ntentem so no omo nyina atimi ti atua enti se eno no omo beye na ebeka aban no ama na tu anamon ama omo ntem a enkanya ne kwan so ano no wa bisa jansa sempa na adokotafo asem na wo kan doctor bienu obetimi akọ zero a demonstration opa ya bisa doctor for no omo be kanu omo ano but obekwa adwuma na so ye doctor na ye do ma mi ababa beto na wo see se bibi a wo pe enti no wo be ja no ho ama na wu a ene wa onipa bie ni obenya sa zero conscience no what man say yanka sa obi antie mbu ya wu me si ya kwa yi a enye no om na kwa yi no na sa method ne de mo use wa mo firi kan wa nkasa na na pokukura ye ne wa kasa ma wa ka ho asema kan but ne tia neti and one I am to us because Bible mama ti ase se tetrema a eda ye numu eye tetrema a eda ye numu e chensi kan nu for nu I see na achemi ni peso asu nyina ojadi ni bia nkoda djuma ko pesika na nu abusuafo ni ema ahowo ni ni sika na fanko utu shop nu ni anu na be kire na akufu adu atie o we nipa me se ya fakasa enye ne be yi okay na wada roma o mo trade